Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabitlaang! Makauray ka mata. Ay na, kariring lang ti tao kat. Good morning, Mari Imelda. Ay, kastamat kan ka, Marinoy me. Bigat nga imay ka dito'y balay. Ada ka di masapol mo. Kinapudno na, Mare. Itay-pay nga agtuk-tuk ka. Ay, napasensya kan, Mare. Napuyatan ak ngamen. Gamno panggap mo ti umutang. Ununaan kan, Mare, ah. Awan may pautang kukan ka. Ay, saan, Mare? Sa anak nga imay tapno umutang. Imayak, tamakiusarak iti cellphone mo, Mare. Nadadaol nga min ti cellphone ko. At dala awaga. Sino ay ti awagan, Mare? Ninanang, Mare. Kabisadong ka di tinamber na. Un, Mare. Kabisadok ti cellphone number na. Ay, mabitla nga rod, Mare, ah. Taalaag ti cellphone ko. Ay, nawaw. Ni Burnok mo tinag-text kan Mari Imelda. Ay, basaag man noan niya ti in-text na. At ita. Good morning, Imelda. Adda ka din di ibagbagakan ka. No, aguray ka. Amangan mo't no adda relasyon dagito'y adwa. Oh, ada ka di parikot, Marinoy me. Ah, ay awan, Mare. Apay nga minamasapul nga umadayo ka, Mare. Confidential nga minti pagsaritaan mi, Mare. Aling nga rod. Awagam nga rodan, tao sarik mo ti cellphone ko. Un, Mare. Idayal kong tinumber ni Nanang. Amangan kit dinumakadlaw ni Mari Imelda. Kit maamon na abinasak ti text ni Burnok ken kuana. Apay, sa dinong tinagapwam si ka, Noy May? Iti ayan ni Mari Imelda lakay. Anya inarami mo dyan ngay? Nakiusarak lang iti cellphone na. Masurunak nga rod. Nakabaybayag ang mangilukat iti ridaw. Ay nawaw, sika lang nga rodon ti makiusar. Sika pa iti kasta ti ugali na. Ang maawatak na, no ibaga na anapuyat. Katetex na matgayam ni Burnok akalugaran tayo lakay. Kasanumot na ma'am. Anya kumapay, binasak at ni text ni Burnok ken kuana itay. Jaklaeng nabasa ti dadduma, taamangan numakadlaw. Anya, binasam ti text asaan aparakan ka. Amom lakay, panagkunak at da relasyon dang. No daman, saan mo't siguro nga issue, tagpadada single. Ti issue, no apay apakibibyangan ti text asaan aparakan ka. Sa dino ti papa na, manang Imelda. Ah? Ay, adala ang napatag-apagnak, bakla. Ay na, planom sa mo ti agabroad. Linawas mo't nga agpasentro ka. Ay, awan ti planok nga agabrodan niya. Adala ang papeles nga ilaklakad ko. Ay! Kunak ano agabroad ka? Ay, saan? Bakutan da tao. Amangan no jak kabailan ti trabaho ija abroad. Sa bagay saan anala ka ti agabroad? Narigat ko namot dagiti nakapadas. Ay, maalas mo pa ano, istrikto ti amo. Mala, agpatuloy ako netan. Habhabulak nga min ti last trip. Ay sige manang, agan anad ka Ni Mari Imelda ka ditay nakita ka kasarsaritam itay, bakla. Wen, manang Noemi. Ada ka no ilaklakad na apapeles. Papeles? Tibaga nakit di, adda kasi narak na. Anya kumangay apapeles ti ilakad na nubilang.
Kaslada kayat mo asawan manang Noemi. Amom ka de. Textmate ni Mari Imelda ni Burnok akalugaran tayo. Os! Kasano ana amuam dayta? Ay nawaw. Nakitak idi na minsan anak iusarak iti cellphone na. Anya? Kastil nga min bakla. Itay agsapa, napanak iti ayanda Mari Imelda. Nakiusarak iti cellphone na. Kitad na nabasak at text ni Burnok. Ay na, amang na misinterpret mo laeng. Kitno adda good morning iti text ni Burnok ken kuana. Pustaan ta. Marabyan tuman ni Mari Imelda. Asino ti sirip-siripong mo't ititawa ka rabi Noemi? Sigurado ani Mari Imelda day tatataulan dagiti aso lakay. Naa. Unay ka. Anya ko mabibiyang mo nung narabyan. Narabyan ata nag-date da ken Burnok. Ay, apo. Biyag ti sabalin at tao ti babantayan bakit imbis nga ginanakak di. O kitaang. Adda nga agpayso naka-flashlight lakay. Ay, piman mo't Mari Imelda. Di pa'y mo't intulod ti kadate na. Jak amukon ka. Isiraman tatawa ta, maturog ta din. Ay, mabitang. Na, Nagado nga isik-sikreto day ta Mari Imelda. No saan ko pa'y anabasa ti text da ken kuana. Saan ko pa'y amaamon at textmate na gayam ni Burnok. ay nawaw. Asino ka kumanga itapno ibaga ni Mari Imelda ti amin ang mapaspasamak iti biyag na. Ayan nga'y ti libre a soft drinks etan. Libre as of drinks! Nakitak anarabyan ang nagawid ni Mari Imelda. Kaya't asawon day ta, siyak tinangabak iti pustaan ta. Ay! Di ka man nagararamid si kamanang Noemi. Saan na kay manugot iti day tapos-tapustaan niya? Imot kamat bakla. Ay na, mga asiman tawang pa'y buwi na manok. Ay, madamag ko man bakla. Ah, Amangan kit di no nakitam no nagkuyog da Burnok kan Mari Imelda ang nagawid iti rabi. uy, jak amo! Saan mo't nga isudat ibang bantayan? Ay naman ang bigbigatan. Jak kaya ti buwi na mano at chismis. Oho, agin-agin ka pala umat. Na, kano isumot tiragragsak mo ide. Nagbalbaliw ako na niya. No, hapay ngamin basam ti text ang saan aparakan ka. Inton kwan, ikamutan iti sabali amining na. Kasano, no awan gayam relasyon da. Ay, unay kan bakit? Apay, anyamanan ti basol ko, lakay. Inis istorya mo't gayam iti sabali tinabasam a text ni Burnok ni Mari Imelda. Dakas aya. Kasano, numaamuan ni kumarim. Awanin na. Di nanton ipalubos ang makiusar ka iti cellphone na. Pakibiyangan to mga minti text ti sabali a tao. Apay aya a sensitibo kasi ka Adam. No amom abumulbulod ka, makiusar ka laeng. Sana day ta mapangkapay lang agbasa iti text asaan aparaken ka. Wunan, di mo pagbasuraan tilapayag ko. Talaga makanggag ka kanyak no kasta ka lang nay. Makiusar ka lang arudan, kasta paylat aramidan. Nangal alamot ti kasta alaing mo ngay. Kasano nga, nupod no ti atap ko nga da relasyon da. Adaman ken awan bibiyang mau maipapan iti dayta banag. Amangan no adamot nang nangag mo at chismis may papankanyak etan. Kas kumaitian niya, manang Imelda. Ada ngamin sarsarunwak di tadalan itay. Kat nangag ko ada kami ka ni Burnok ti pagsarsaritaan da. Ah? Ada ka di amom, asaan ko nga amo etan? Ay! Amok no asino tinaggapuan day ta adamag. Asino nga rod? Ti kumarim Atapon na nga rod nga da relasyon nyo ni Burnok. Ta nakita na kanu nga min ti good morning text ni Burnok ken ka. Anya? Nabasa na laang ti good morning at apan nan nga da relasyon mi ka ni Burnok? Ammo man iti day di a tao? Ay na, talaga nga agar arami dayjay a tao. Nag-text lang ni Burnok iti dayjay nga aldaw, tasalsalud-suden na no adda ti kwarta bulbuluden na. Loko mat gayam dayjay a Mari Noemi. No apay nga minapakibibiyangan na ati text a para kanyak. Tapos matgayam ita.
Kaapay no tapos. Mapanak iti ayan ni Mari Imelda. Mapanak manen makiusar iti cellphone na lakay. Awagak ni nanang, amangan nuaddan ti urayak a kwarta. Kalpasan ti naramid mo. Napuskol pa ti rupam ang makiusar iti cellphone ti kumarem. Awan matdakas ngay naramid ko. Nagistorya aklaang man. Panagkunam ka digat na sayate kasta. Binasam lang arudon ti text asaan aparakan ka. Napan mo pa in marmarites. Kat, pudnumat ngamin. Adda ka titix ni Mari Imelda. Ha? Diyak amukan ka, noy may. Day ti paglayngam. Ti makibiyang itibiyag ti sabali a tao. Kasano nga no saan gayam apud no ti atap mau? Nga da relasyon da. Oh. Naimbagngal daw mo, Mari Imelda. Imayak na. Hindi kan agsa o, Marinoy me. Amuklat tano niya tigagaram. Mabalin ka de, Maray. Saan, Mare? Diyak kayat nga adda makius-usar iti cellphone ko. Uray pang text lang no iso, Mare. Ipa-repair mo mga minti cellphone mo Narigatan, ang mga no adda manen mabasam kat mapan mo manen istoryaan kadagiti ka aruba. Napudot mo ti ulong kanyak, Maray. Ay talaga napudot ti ulok ken ka. Mahilig ka ngamin ngagbasa iti text asaan mat aparaken ka. Tidakas na pay, ikam adagos iti kay papanan. Fake news ka mat. Ha? Tapno ibagakken ka Awan relasyon me kani Burnok. Agpagayam kami laeng. Sa maysa, nag-text kanyak tasalsaludsudan na no addan ti kwarta abulbuludan na. Tirigat na ngamin ken ka, ikam adagos iti kay papanan dagiti makitkitang. Adda ka di load mo, Ethan. Awan! Apay! Saanan akayat ni Manang Imelda apabulod ti cellphone na? Saan nga rod? Amo na mo't adyak pa'y na ipa-repair ti cellphone ko. Basol mo! Agi warwaras ka ngamin iti fake news. Anya ti basol ko. Nakasaritak ni Manang Imelda idi kalman. Kat kunana, awan ti relasyon da ka ni Burnok. Kamali ti atap mo. Para day laang, ti pagsaksakitan tinakam na kanya. Ay, uray syakmat Nukas dya ti aramidem. Guraan ka talaga. Alaman kiti, makiteksak man bakla. Ay na! Italaang. Saanan? Awan load ko. Ingkakit din. Inawagam ka din ni Nanang. Bakit? Saan pa'y nga rod lakay? Di mat ngamin agpabulod ni Mari Imelda. Uray ni bakla. Di namat kayat nga ipabulod ti cellphone na. Dayta. Nangina pa'y mat ti pa-repair ti cellphone ana LCD. Anya ita. Awanan ti pagbuludam. Ang saan tayo mapabasol ni Mari Imelda? Ngamin, basol mo. Alawanan. Parikot ko lakit nga rod no kasano ama kontak ko dananang. Kasta ka pa'y mat. Ay, apo. No saan ko makasta man nakibiyang ka? No saan ko makumporme ti mapan mo istoryaan? O, di pabuludan na ka ti kumarin. Saan ka pa isa, di mawat iti pamakawan kang kuana? Iti anya ko maaga po. Ay, di mo man ipilit nga wan basol mo. Tanaglawag a fake news ka. Limabas ni Burnok di taparaangan itay ket kunana. Awan ti relasyon da iti kumaray. Saan mo tan nga umay ni Mari Noemi dito'y ayan mo, Ethan? Ay na, talaga asaanan Manang Imelda. Apay mat. Nasakit siguro tinakam na Tadyak pinabuludan iti cellphone. Aywan, nasaysaya aton ti kasta. Narigat ti mangipabulod iti cellphone na iti tao akas ka ni Mari Noemi nga adda pagkamarites na. Ay na, true. Ay, sapay sa anak mahilig nga agdelete iti text ko. Amangan kit din o da mabasa na. Ket ikan nan tumanan iti dakas aka ipapanan. Madlaw nga awan respeto na iti pada na a tao. Agasam man day ta nga aramid na. Nagturad si ka. Ay, naimbang atanaanos ka kankwa na Manang. Tep-tep palaklang matibagik abakla. Narigat nga min ti makiap-apay ti kakasta klasin ti tao. Anya nga tano si kalaangan ti mapan iti ayan ni Mari Imelda. Si kalaangan ti mapan makitext lakay. Tapay asyak ti baon mo. Kabisadom ti number ni Nanang, saan ka de? Jacket ti mapan. Sikat ti mapan, taay aywom ti kumarim.
Iti anya kumaga po. Ay na, ibabam man ta pride mo. No mo mabasol mo, agpakumbaba ka. Saan aday ta si kapay na pride? Nadagsan ti basol mo kun kuana tapno amom. Dayjay laang matinistorya ka. Ay, nadagsan ti naramid mo bakit? In marmarites mo nga da relasyon da. Gapulang ititext anabasam, nga uray awan might. Agyaman ka, tadida ka impabarangay. Protas para kan ka, Mari Imelda. Peace offering ko kan ka. Saan ko akasapulan dayta? Pakawanan na ko man, Mari. Tsak pulos impagarop ang maaramid mo tikas jay mare. Si kapay amis mo ako marik tinangaramid itikas ta kanya. Sorry, Mari. Uray no mapakawan ka, saan akayat asawon dayta nga agsublin ti sigud alin nangen ta. Saan kumamot akas ta, Mari? Siyak mat ti may sagmak itikas ta nga aramid mo mare. Pangaasim ka di, Mari. Intun sumaruno, di mon pakibibiyangan ti text ti sabali a tao. Tapno saan ka amay lawan amangi marites iti saan met apudno. Ay, nawaw! Di mo pakibiyangan ti text ti sabali a tao. Tapno di ka mailawan amang istorya iti saan met apudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.